gukurikira. Kuva umunsi w'umugore wo mu cyaro wakwemezwa n'umuryango w'abibumbye mu mwaka wa 2007 hari impinduka mu iterambere ry'umugore zimaze kugaragara. Byinshi ku bijyanye n'umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro, reka tubikurikire mu cyegeranyo kigufi twateguriwe na Marie Joseline Nyituriye. Ikaze. Umunsi w'umugore wo mu cyaro ni umunsi ngaruka mu bice by'icyaro. Umugore mwiza ni isoko y'iriba ryiza ivubura amazi tunywaho twese. Umurishyo urenze impinga ndende, impundu zivugiza ubutitsa iyo umubyeyi yaruhutse. Buhinja yadusanze tukamusanganiza imisango, ubwo tugasangira imisango umunezero ukadusaba. Umwana yataye ubwana ari umubyeyi mama w'abantu. Uyu munsi mpuzamahanga ubuhamya burivugira. Mukanganga ugiye ati imishinga nimanuke hejuru ize hasi mu cyaro, twahise tubona Urakoze cyane Joseline kuri icyo cyegeranyo waduteguriye. Bamwe mu